Ama katail katla motel au ya uya to report ikan pergi sabul matai tatok metro toa sansal meta ne wow men wulian tu poinin ko ko sanet kaisa keo rutunga to lu kaya yang wei pagonan pon bay nan huya ko por toro or kaisa keo wat ran wat ni asil may issue taran kaun riya ke trace klimau ran wat huya ran kriya wan huya ko por toro wat taran ka katla motel ak te bang katyan an lolo iban pagita wan paron peres en ka kulian tay din an lolo Kadail kubureo nan kuburel lolo ibagi kumail nan kuburai ban parawan sansan. O maing samat kut so bati labalap kalangan nir bagi kupura mo kalangan may tonggi chan ka kono te marayan kawon ranwat katski yang gicer kelai dan paluar ebol mau korus karayang at kaksan salmom mensang mat marayan kawon ranwat. Aing samat kod labalap irma gaten mangi ranwat lakap opil pan kukulat kamu mawiyat koboraborat kel seperti pegi iran gaten koboramawi kit gaten parna sabul man gaten enin kamarain wen bak mole ke molwat wa man men kit kawi kit dan song dan koros mesaban ketiran wut. Pulala kong an sambawut ter kaiton at sol limba kong sabun mara masakan obil bana pa di Israel pag sabun mar dikili ko kaborabor may to ko yara man kits. Kajin kaboramawi yagburon ranwat o kajin mangki yang kit ele sabungkan me pam parataran wat o gatin maliela senga ge yang kamui marain ran wat lawin sakla wasakan sudah sansal main samat ko la balap sani ton gisan lako ibe ko parama wanir and cater sakrata wat inger sabul man kita ni moran Jesus Christ amen. kalangan senator ko saya kabe katlan ay sabun matay uyak pur o iban po na sa chief clerk kong roll call Senator Adson Abram, ay Senator Kiko Abis Jr., ay Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tunsi A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmond, Amen. Senator Bill E. Edward, Zemo, Chief. Senator C.B.K. Edwin, Senator Federico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Danny L. Leben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Tessuo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, It's my mind. Senator Magari Miguel, My blood. Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Nett, It's my mind. Senator Nelda A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mr. I. Simina, Hey, like.
Senator Francisco Simram. Nine, Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kenangan chancel magtry sa bulman ke quorum tega katla na sa matay uya kubur kubur benga kulian tay dia uya sa matay cakaratan kaping melel cakaran misik o kaping lap ang kuburan ni lap cakaran kaiponi o wow lap ang kuburan raksoko cakaran wow lap ang kuburan ni syoko on ko sa bulmar likan ko nanaleng ko nan ike nan kanye ko waun ki labalap kay ti palian tiyak momocho government waun ki Kabinan Pohnpei, Honorable Stephenson Joseph, Wauniki, Siongkopung Labalap, Honorable Nelson Joseph, Hoyang Amui, Siongkopung Korus, Ibilman Wauniki Vice Speaker, Honorable Michael, Floor Leader, Honorable Abram, Honorable Senator Korus, Lang Samorokan, Oloysokan, Sirisokan, Somasakan, o Lang Kasampalan Way, Nan Chamberwood, Men Pohnpei Korus, nan kalal masligan kalal nan Pohnpei kan nan way loud kan masligan Pohnpei rakat oi men pag Thailand e open nan tatagun rangot oi ban po na sa supplementary floor leader ang kalway tan nan wi Kalangan may Mr. Speaker. Speaker kam kupura po itungal sekaratan kay po niya wawan kak patyang sabol me mo me paytay tier nan wewe wasaksit itungal wawan kan kamoy wawan ko Vice Speaker wawan ko melel kan bakapayan Honorable Senator Korus ibil tungalan ko wawang rail kan me patyang chel mensyang ranwot nan kalari patyang ran maong way pagunin Pohnpei yu melel korusya me yang chel nan men kapesya kan Speaker mo na iban pacuala mo yatak kamagita kam kupura po yan kapesya irelakan me patyang chel mensyang ranwot nan kalari iban cap kita amen manakap kesambal me Mr. Latore me yang papali sa macel EPA o sin EPA LC Santos o irelakan sang public auditor yay Mrs. Etse o yang staff iman bagitak jalan kasamungan rally o lubulubun. Kalangan floor leader pagi amulian dia robo na si Israel kan mayang batang channel we pronounce. We had a point of privilege. So transfer ay mambleo po na sa floor leader. Kalangan Speaker ikamagit mumot kasambalwat Karagara men pagik jalan kapandala pulpen sa Machal Channel. Yaman. Dan chalang mau kamagitin sa ulmatay floor leader. Pagi kamagit miya yero karyaman pe miya imen pagitang channel kapandala sa ulmatay watawat wala tan channel. Kamu floor leader. Ejungal sekarang wow sapal Speaker imen pleo yata kamagito pagik jalan suspend order of business. Chora kiti apali ng isu o walu. Saan lang mo kamagitin floor leader dahil turak tiyan ng beisyu walu ansyon kat kilong tapatungan long kamutan ko sunlat kan o pagpangkan. Saan Senator Korus sa Bulman Giaransyo, Senator Edward o Korus, aktray katla mo dahil kamu floor leader. Speaker nuwa dilew siguro puramaylo pagi silent suspend order of business o apali order of the day ye standing committee reports. Saan lang mo kaway din sa Bulman floor leader dahil katiyan ng isa kayo ye pan order of the day ye standing committee report. Saan mo kamagutuwa miya utupa karate man pagitak dahil katiyan pan standing committee report o iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number FG 262 line Lisa Kulmao Mapit Legislature Bill number 3 of Lisa Kuano line Lisa Kulmao sang medium team finance. Saan mo ituan Chief Clerk Patron Andar report pan report siya sa Bulmatay Committee in Finance karate pan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Pada sa magkamatin muni. Ang kasambalwad ay kakpatiyang melel sa masan ng kasam sa karatang kapng kay panuwa may patriyar nilang. Itong alwala pa ang kumulumay Mr. Speaker. One ko melel Vice Speaker.
on the floor leader. Itungal watoro rong nalay mo ano kan chorus ibinman pateng kupurakan o kasama wanti ada doni rail kan me kabese peraid mi air malwat kasamo mai Mr. Speaker nuwao kara-kara kibata sa magkamitin mo niyo kamagad malwat kailan kag uya kubur ke standing kam report o pagisi sa kisula minari sa klima Kariaman. Chancellor mo kawit pen chairman. Koros mo tung kamaguta masaniyay. Uwa masanisyo. Pwede kamaguta pwede tayo ang katiyanan masanipan. Iban po na sa chairman card. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pro mo yun, bangko pro kan koros. Standing kam the report what may itan kam mo tang ko sa net. Pero yung kusili sa kuno, laban niyari sa klimao, kawait yung may patosang executive, melal kampan, polis. Area, mo na iban pata, sa mga kamatin mo niya. Imen, tungalan ko yung sumawo ensansal pata sa mga kamatin mo na uya. At tungal kaping ang executive melal, irail kan makawit to the takot. Pwede kaya sa irata mo ni may peita. Yaralap may Mr. Speaker, kawit may miyanan standing committee report what mo ni may peita pwede position kay may so taot tasang nan Oktober o leletoran what an kak may mayang paluwat yan kakapali kaya nanin puipan may paluwat tungalan kayang telekam o padyang mo and bil kakapali ananin uniform may miyang division in fish and wildlife ibadawan may ako na yung melal kamitin finance sa mga kamitin mo niyan uya kabingong paluwat po imen uya nan kamba koros kaya kat naso kasampal dari and uya men kalmangi kempakan koros division kan koros an semua orang dia kata moni kan koros me peita nanarai tungal pali o kawit to bukan kakapali tatok kan me anana ben mi ipatawan met may Mr. Speaker o sakar mesek pagi kakai sang nan report tatak wat kasambal pagi mi kamu dangko sana din moni makopur to sang kabina pagi kawit mesek moni and we have pukon kamba koros ran kakapagi taw kasakan koros memoni miya wan kakapalian anin tataw pukat te ananin tatong kan mamiya nan executive ani yaralap iyaw tabang report man may Mr. Speaker kalangan chairman card pwede kaprese essential matog standing on the report ng beb kisi sa kisula maniyari sa klima. May adra masanipan report? Internet. Wow, kapatapat may Mr. Speaker. Tami sungasungan men patroan karya many motion and close masan pen. Kariaman. Report. Please mo yata motion no? Senator Simon. Dahil sa waspan men senator men yata motion na kawatan ni lima po speaker and recognize. Pues ito ka kariyaman po na sa kariyaman niya ito patroan is mo yata motion. Dahil taula mo Chancellor Mayor motion yung Mayor Chancellor Senator Simon ito na patroan may Australia iti yawipan patroan bonus o Koreaman Senator net Thailand retung ti masular masanabay pan po na sa motion paros mautong kamaguta masaniyay uwa masanisyo kamagut po ita tayo retung ti masanabay paros mautong Thailand sa pulman kita report what masaniyay uwang masanisyo kamagut po ita tayo sa pulman kita standing kam to report of kisi sa kisyu labi niya riyay sa klimaw masular report ay pan po na sa floor leader. Kalangan speaker itu ngal siguro ngau sapat. Iman pagik cadan katlamu apali suspend order of business coro kiti apali unfinished business nambe saksilu.
unfinished business ni tuan kawit sang floor leader. Thailand katiam pon nempe Isaac Silu unfinished business. Bagi amia karyaman pen kamagutok thai katiam pon nempe Isaac Silu ye unfinished business. Oi ban patuan pakita mak Thailand Kamal Lebanon show. Essential me unfinished business you me kan. Kan Korus, Oiban Ponese Chief Clerk. Legislature Bill number Riabgi by Takwalula and Rizakulmao Bill for an Act, amending various sections of Bombay Code relative to inclusion of local food contents in government orders, purchases, and usages, and for other purposes. Shall kamutan ko sa network withdraw kariteban Ponese floor leader and we are kamagitan masin ba. Galangan speaker nuwa wi pekik charang kak katarapao sa palmang kita kamutan ko senat Riabki pa sa kwalu lebenyal ri sa klamao ong watawat kayo pulang kamti Tan salama kamagit mamia Korus maudung kamagito masani ay uang masani so kamagit paita mia masin ba. Shall mo kamutan ko sa network withdraw introducer yay Senator Edward o signature yung patropa isra patroan sa bulmanita ni tungolay pampo na siya Senator Edward o Israel kan introduce kamutan kami Kailangan ng promi Honorable Speaker. Honorable Speaker kung ba't yung kupura po mo na ibang pacha ay chumol sa karang kay Paniyo wawan kak pacheng sa pulmong masansat. Honorable Speaker ay chumol wabang kupromi. Honorable Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan o raigan masansaler sang Floor Leader mayang pacheng sa mga chawiyo kupurin. May sangach. Minsansalay chumol wawang staff. Honorable Speaker, esansal makamumutang ko sa net Riab kipay sa kwalu lebenyal riay sa klimaw. Utro ayaw po ang gaganali. Kama naman dan kupur ka nung watawat kayo o kupur lang. Kamitin health. Ani oralap yung gagan sa karkita kamumutang ko sa net watch. Riab kipay sa kwalu lebenyal riay sa klimaw. Kapag maluwat siya lang kakang kupureta ko. Since kan maging find prepared food sang government watch and 50% pacho lang local. Honorable Speaker, mata-mataw mamiya. Machabang ko na siya sali may pagkatarlong ito. Ko na siya tatchungola sali may pagkatarlong ito. Sali machay harvest pachuan sa ako chen yang pacheng non-prepared food kan machay ginoche machay bang ko na chita chungola rice aksin pain sa ka-child machay kin patukot dito bil pain harvest sa ako sinsawak sinut sinmaya ben yang machay bang ko na chita sa ita sa chungola sa ita upan bilyang. Honorable Speaker ay mo man kamumatang ko sa natat match ay men pagi malwatch ang gagan kupureta watawat kayo o kabra lang amitin health o kawait ka no mangichik mo konengan yang ang gagan pacheng kamutang ko sa netwatch. Honorable Speaker kagaryang Speaker kailangan sansal imen kabyang kiyang Senator Edward kung kapesipen kamutan ko sa net niya dama Senator kamu Vice Speaker Kalangan Speaker ay tungol sa karanwaw kamukupura ang kakuli sabol mo mo yan tungol na kay kahit nil lang ibarawan waw ni Floor Leader
Kalikuawang kampakabayan arbot senators korus. Ay tungal wawan belka kasamu iralakan mesang balian tetongkan sama besin gabana EPA public auditor mayang sobay wiyalamalaman mensang ranmut o ay tungal ranmau ang katay tayamaw ang tonton tayo Speaker, itungalan ko kapon ang mata-mata o kauririn piluat. Soto, ay tungal kapon pogi, nasan pan, iya pan, promote pen sa katayin, ang so re-re niyaw. Kung yan so makasanapan, pen sa katayin kan, ang kakiyang tatok, pogi marangan, mawang rosun mawang mamor and o mamoring sari school kan o sarigan o iralakan makin kewalumin takatal salit anana pan irawatan niya ikapun ke mamoring program ke pilihat mabang kakelaka kairil memasan panulaw food security promotion of agriculture or isang bagat niya so may pansap tang makit ni rawat abi bang kakelakala tatok pagod katay kan beralang Israel aramasakan tetonoi melel sa umadro sa uset makin kakarap tawal Israel rangkoros perangkap tolong katay tamaw iutung melel rawat o pilwat tangkap kareta kairoirin memot malwat wasan wala legislature o kabana ang niyaban sawasan program bukat penutaan itupak o palta muntuan tama kairoirin pilwat patpatulang kalangan mang speaker iya tungal kapeng o sawas mo pulay nito Kalangan ng Promi Vice Speaker, Mamawar Vice Speaker, ayon po na si Senator Simon. Kalangan ng kami na speaker ay tungal iyang ay tungal watang Promi on the Vice Speaker Florida Conservator kang Koros on kiragan Koros na Patron kita ulit po rawat Speaker ang kaksensen ng record na luar may patuan co-sponsor kamatang ko sa nato. Speaker, tuwa na essential sang na introducer na kamatawat ang peralang Committee on Health. Awasagi swimming patuan Speaker. Nan kamatawat ng palisidu kangang iya pangkasantin kanino tunggal buat ang public schools. Inan tokin ni pamdiya tantrok arang kag trok yang mun private school ka datang kag yan tatogi so ang kamagitua to met. Essential me take out kan me pa wiawi utara pananane 50% ng local food. Remind nila kasantin private school kan pilkak kasanete me Israel vendor kami pa not kumungan ng kailan private school kat kutang panananda yang comply yang pumatawad. Kita melalim magtuwa pa na palap manmangi kita government will provide funding on private schools kat karata rawat mo inalam masan pa patropa ka kuyaw. Pero koreyaw kasombal pan kamutan ko sinedwat kapit roson mau. Essential me roson mau sintungan iki kayo magtepang kakapaligi NCT crisis union and the president of Pompey State. Na irawat pangkat en apolta o child kamagid ng Pompey State government, the Wayne Pompey, ikak kameleleme, murin siyang parlimaw tayo sa palmiya wukla ang prevalence the incidents and NCT kamiyan ng Wayne Pompey. Karata, may patuwang kasalita ay tungal, ipagpak ang kamitiran truck, nakak mo, mas nakak, engkak napatak pa, engkak yaw. Kailangan ng kamispi. Kalangan Senator Simon, Mamawar Senator Simon, ay ayon po na si Senator Perez. Kailangan ko speaker. Muray pan patuay man. Doon pa kita na yan. Patuan pa dyan sa mga kakaratan. Iba ni permit siya yan. Pinuwan na common speaker 5 floor. Iyan ay payay ang members chorus. Pinuwan na giragan na yung kita ng kaliraran. Speaker, ilan ka ba nga ang author and pinuwat, course, co-author.
di anan the idea mamianan piluat onge yang utong song dodo yang jomot mi baruan watak ele yang ye men we ada motion en gak challenge ka poli ran wat ro ya sai nong makam tinel kak kepada batang yang pergi dan samarail pasan ko sen terlaut walu dan samarail kamadawat anane en gak sansal nan mangal yawasa nanen bugitakla bagtai ban cek mau wasa toto dan samarail kamadawat wakat dan samarail code dan pasan ko siyam ko sunat tiwan ga wiala ko sunat abanwa sabja geutu o megot mesir sansal nan manga ab minan palawaran ko sunato aban sutamana ri imemen baruan kayu karyau imelel taibnane en ka count of my rail farmers kan marabangkak en gak abali samadail wan sabukan ong ai sum mian sut pe mie anan ke me tel mang yer mo anan ben tail somot kan gak padugudut me bangka wara raneu pilma raneu pe tel gak kapor me irail bangka market where you me ban terang ben Bombay te irail gan me ban tole pinsakatay riau speaker samarail outlet the market में भी आने से वो चुपचाप मरका अपलिया था मा सोमत कांग कोरस्पान काकेंगर नापली वन साव मरपा नापली उकाप्रोयता रंका कुछ rail बगनाले था वन साव kan ya rail mata oh kamu tahu sang negara bem speaker man paron ya था motion and telkak awalila kamadang ko sunu triyab ke paisa kollo leblin recycle mau no wat kai o kapurelang kamtin health rangga korong-korong o kapureto Riamen. Nanga ni ba mo ni ban province kamagita mai kupure essential na senator mo bu kawadan ni lima mo kamagit na miya gan ko na sima senator mo bu ko ni ban province kamagit mo ni ban yang pato ay tungol sa karataan kay paniwa wan patong damit yung Honorable Committee Speaker, Vice Floor, Honorable Senator Kan Corusio. Speaker, kailangan ng kupromo katong ko sanat WhatsApp niya ay reservation ay tumal yung reservation payment patro wanda ong kamamatang ko sanat WhatsApp kayo ikamele me ipilan ki atiyat ong ta wasame patro wan registered local foods provider. Mga inanane en kawewo mau yawewen amanaban mga registered local foods provider ba ime ba ben patugati te aban kak pain sanga kayaramas. Koryaw Mr. Speaker, wasame patro one restaurant orders ipil peigasal ki wasak sa po imet matoma so bano wangata constitutional pungan business yaw en natski tanen en natski makatay bangka wong ko sonnet o kuma business yaw sa token patrowan natski me ko tme pitata food item up natski song me ko tme may ibang rasaraski coffee te sandwich ayamo manaban trail bank kalgasang rail ren kak yang aleta government funding on rail service na provide. Kami me anane petro kanini wasa po may naranunga ta constitutional pungan private sector on tamar kakan in sapiski. Moin kosan network chay kak kawang school o hospitals. Numauni o school kan. Ipil pegasal ke po yaki ang ni local produce ang sawat kudalbilan ke kapal lautan provide produce ang nan market kan ang matatotokan ang aramas on a daily basis. Kaya magtay bang kawata ko son netiyo maban ministangan mo ito wala lain sa uyo magtay to kak provide te yatan
kisintungal te tangkan ong school kan ono moni or yai imet me o eura me bilmen anki pe kasal pueki ain so me ketelban Piyata kumutan ko sa network to require Department of Treasury or Department of R&D and carry out periodic audits of inspection. I will require funding. So I will provide funding or additional staff on requirement na dami na ko sa network. Ari kami nila mo ko sa network. Maawa pa na and purala o patok and miyawiyang kweki. Katail tawo tawla po constitutional right in private sector o katail bil sayrata wasakan ni ban sa tukunong ng kusod na tikan. Kalangan speaker. Tamawa Senator Movi, kami ada masih ben kamutan ko Senate. Speaker. Speaker. Kamu Senator Adun. Kalangan Speaker ay tungol wow. Kapat yang sabung bisa karatan kay puniyo wow lap na miya wow kun kami. Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Member kan, Rail kan may ang patayang tayo mention ranet. Mr. Speaker, ikasambal kayo, bawang kayo, kamutan ko sa network. Main tama kasambal o nga suwat, ma-trial and promote, pain sa ka-trial. Kisyan wiya peomet. Wasami kasambal ko mayay tayban require 50% in menu yo wan kakan wiya wita 50% in tame pang wiya ta talen mo ngayo pang wiya local produce mo yigis mo wiya pen presentile mi yigis kasambal ko wagi price to kangala 50% in tali. Kaya so mga kan magtay kan uyata mo karasi bagtay ban patroin ang restaurant yo iray uyata telan mga yo o sinutrio yang utupoilio yang better mo wasami kasambal gi kaya so supplementary serika mairay so kan tungalan an marail mo leblaw din na so nan mo sa school kan raban tiela sang local produce o itail ban end up purchasing melel mo raban so waseta so much so set up at the end of the day are we getting what tamakatay spent on tamakatay expectation man pero mo kung kasi network mo niyan so magtayban kapralang committee yung napali yo trek ay lang kak trek mau melel nan palian school kan moment apetin supplementary seri kan nan monuni kan yan so maragan serve local produce ma para maskin tungalela sang teso mo palaw din ang so bilel salia be mo ilikin mam mo kariyan palaw din salipon dahil import o immigrant service nan ikilang kasambalin tama miye o tama songsongan promote moy nan an sumagdayban tolaw utan oversight yang kamel magdayanane utan trek mau kayo dahil create question that you may paying katrail ban siya ka enforce okay, utana ba na pala yung Thailand kak ensure menan menu yo 50% in dama ko tayo produce pa serve pa we are locally sourced up likin mo ma tribal ban require me 50% in dama patrabo Ontario pa we are local produce udan sa ulmetay sirikan ta Israel kan magan Kato ikatuinan monmuni pan tampil tungale mo ikasambal gi magtailan uya trailte at the end of the day magtailan support local farmers the producer in local commodity kan
आप पेन के ट्रायल पना लेता माल वर्गी आप शुरू में पान बिल टूंगा अरे Moin promotion in local pain saka trial moin campaign words island foods pil uyayar wanan show yo moin promotion or campaign in ensure me supplementary sirikan pangkir tanan o appreciate am pain saka trial moin ambil tapsanan pain ewe uten paskan Re I patuan tada met when we are in Kawait yung tal mi yang kamelele me konenga trailenga can promote healthy lifestyle on tama ping saka trail up at the same time utan drive banana met metong try to end up spending money up so don't ban tungal I met me even Kailangan Senator Edwin. Chancel में मेयर मोशन यू टैलेंट रिटर्न ते माशन बन कमदान को सुनने तो मिया करिया मन पे युवाओं की शकरता kan koros concern kan koros Chancel में पिलवट बान कमनमान वातवात कई युवा साइने yang committee का committee and health पुरन का report mon करिया वो किम सकलान वातवात करिया में पे kita टैलेंट रिटर्न ते माशन पे वो कुपुरेला वन का sign koros में उठूं कमगतो माशन ये Wong masani show kamagut paita tai rutung tian masana pe koros mau tung Thailand kamanata kamatan ko sunat wa to asain lang kabro lang kamatin rosun mau poron ka report mon korea ko im seklan watawat masani ei wo masani show kamagut paita ok tai kamanatar kamatan ko sunat wa ni watawat kayu miat Masular, kamutan ko sunod pa unfinished business ay ban bonuses sa pamatay floor leader. Kailangan speaker, ay sungal wow sa parliament, pagkakchailan puyag talaban special committee report. Pagkariyaman. Chancel ang mga kawitin floor leader, challenge sa paldalaban, ng basic riyaw, yung special committee report. Pagkiyam yung kariyaman pan, kamagutwa ban, bonus yung ban, bonus sa chief clerk. Committee of the whole report number 02 line di Sakulmau mepit legislature bill number riapkis di Sakiola yang di Sakulmau sang salmugam tingkoras Chancel ang mga report word pan report out siyang supplementary committee in Koros, the committee in whole, karite ban bonus sa chairman and finance, may chairman in committee in Koros. Kami, chairman Koros. Langan may Mr. Speaker, tungal o sa bangko puro mo yung bangko puro kan Koros. Kak Melel pada sa mga kamatin Koros o kabese report ka sambal word may kamelele may uyay non-den sa mga special session. Pagkamat may Mr. Speaker, nuwaw karakarak ay pada sa mga kamatin Koros o kamagad malwad kailan kakuya ko purki Committee reporting committee in Koros number 2 level area sa Limao. Kariyaman. Chancel ang mga kawitin chairman, pagkiyam yung kariyaman pan kamaguto, ay ban bonus sa Koros mo utung kamaguto masani uwa masani show, pagkiyam yung poitak tabang katiyan at masani ba ban bonus sa chairman. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal wow sa palban, kupuro mo yung bang kupurakan Koros. Tatawagan committee in Koros, may sansal ng report, epit, ruwasin sa matrail, kung na dyan moni, makawid, uyaban kamanamantahan, moni in compact, mataan ki budget transmission act. Sansal may nan kawid sa matrail, kaw na mataan budget ang moni in compact. Kinitawan, kasantino noon min salatek, may kawit we have been anso mapatat wat pangkan apol o pagatar sansal me kitail man sa wal man kilal may sa Limao pagtailan ka manata patat wat o katarwang sa matay national government o sa matay national government o tungalan ki sang may sa Limao lel chulay sa Limao poran ka kataralam paliyu me kokotan intuan dinon minimisalatag matan kitcham ko poran ka kamana Tapi sudah kama nairekan mesansal nan budget. We have been tatawag what a work pesang nan ewe state.
kita pun pe yoruk taken kamanata kosanet akan ke budget transmission nak kita supplement ong ya progresai ragang kamanata budget proposal dari nan tatok kesempal me sama kamitin koros ketiang lale imen money ban ka bese pilwiyai jungal sagaran kaping ban kupunan vice speaker o honorable senator kan ma paliyata tatawad ni anso me say luck you ipatiki yang speaker chairman in chayan ko chairman in RNT nan win kuam o proyekto nan win rup nan samatay budget transmission nak nakinapali morning kampan rosan mau kampan kamarain office kay ban samatay kampan morning office nakinapali infrastructure project kan madan ki project management unit o irai ton tatangkan makin abali office pukat yang agis sembatak nurse talk je. Maing Mr. Speaker nan tiyan monuwat kau nabatan sa mui tatawakan kamitin koros agis wuksang kosanti magday kasik pwede iya kosantin kau nabatan pati din monin kampak na miyasang nan kampak teo kampak riau orang o teket nan kampak silu na uyapan kanena bangkan kosanti isang leadership and national government or state government kan mayang aga president speaker in congress kabina parliament speaker parliament o officer kan and parliament legislative nan parwat kosanti mamia me state kan pung tingila o agreement wiyawita nan tupson tatangki matan ki yapa court kawait me nan tiyan monuwat person walun tama miya nan kampak makin patatong state kan pan patulang national government buena pali tataw kasempal kan me national government paki sama way muren kamanaman lar sama Congress kamanala ko sa net choror sansan ng report ko sa net public law ng besilisak laban niya resak silu mawukitala uyapan kanay no kaya tala share the one money pan patulang national government sang person walu ang person desak Dari presentasi kuat, elayang amiyas sapul nan sama dahil padet. Mewa nintuan rob mewiawi. Pada nuan dana 1,290,000. Mau nubukat kesempal buegi nan kosantin kampak kap. Mau ni mobil kenapali ECE makan pada depan makan pada wan supplemental education grant SEG sola mianan kampak kap kasantin legislator kaisa kau wasakan koros me sola yang uyakisen kampak kap amalwat kasane di merapana polong pan sektor kuwi Sapul dan moni memia ban sektor. Ranwa DC apol ban sektor. Nian sewode sapul din moni mebil mia. Essential nan tatau magtelap dekat tosang. Monin kampak magnapali dekak yang apali puinan moni. Nanti yang monuat telap dekat mana ta wantala. Karya milianeu. Puan kakapali puinan moni. Ipadawan tamat puente depan kupura mai Mr. Speaker o pan kupura kan me uketaglan kanenan intuan kosenet dan apesa mesansal lupa melap nang samatay kosantin patet. Mr. Speaker monin pratangkan chorus o monikan makasane tiyo apali po inento tatangkan
kin kamana-manta sang maluwat ranwat koso natin FSM pilmiya mawukitala nan koso natin FSM miya rekamanata patet o patet wo patolang kampanti CNI o wiya pentatag merakan patawan alati te pilibiltan I mabana pali apolben monuo patolang ti CNI amuron mo rap kawata wiya pentatag mabil kosan itu wiya penewe state eban patawan monuo nintuan ititan sap alati karena nanti yang monuat kapinama uya sap alati kasempal red puesto uya sap alati in president uya sap alati in secretary man kamelele me tatawat epil kaso wawi rai kapinakan chon way usa tapuran uya kaunen way apa bolben monuat ut patot raban pasan ki secretary kampa may itita o kada kamanaman Congress no kita tangkan koros magtaibil bang kamanata kasi naman manaman o law palupuko na national government yang kamanata yang puntila ime patonan tatawagin appointment morning infrastructure magtay kasip pan miya sang met patona nan tatawagin kasana itu one morning pan beban tatawag sa magkamiting oras nantiang o tatawagi control number makasanti sang champo nan tatawagin man kapesi rawat sa magkamiting oras kasip me control number ban peyan ino me miyayap ninduan control number me pagkatorto sang national government lokal percentage me Congress kasanayat med elayang kamitin koros ya kamelele me utan maluwad nantian monuat pan tapun tatong kay me apel pan merel kampan rosen mau kampan kamarain pergi esensial me nan kosantin maluat irai ton tatong kan koros me padaban rosen mau kampan kamarain panjang padawan sebultan puinen ton tatong me mia 45% niyan suodi irai ton tatong kan me apa-apa li special ed, apa-apa li program kan mapuy-puy sang pan federal program maluwad bil kasaned me rabani yang paduan 45% o kawit pen mono buka pan padosang nan sa matay local revenue the general fund ite mawukila ang palikan me paduan rosen kampan rosen mo me yang maluwad kamanata 45% nantian moni me ban wadato aray tungal kawit na 45% to pantay sang longer nan project proposal cup maraman patuan longer kasik mawawa pan miya nan project nan federal grant maraman patutong right medwuk sang special ed sa ibang kaw na bata magtempa na papali 45% what lawlelan so you miya wukitaglanan federal program to moni magnapali ito federal program te miya ko sa ditoro sa national government na banyang sawase appointment program kasambalwat ang opisin PMU my Mr. Speaker esensyal nantiyan moni mowa iyo palim isa benirail tonda tangan melal engineer o professional kan agis laut sang puy-puy kan miyong kabina karyon kabina legislature cabinet kan o bilyang aki agay rai chok kan eri essential me nantiyan mo ni magtaikat kat lale o tiyan mo ni magtaikat tosang position chote so daw tamawo ki so na ba eri puy met my Mr. Speaker kawit din sa mga kamitin koros
ong position kan masuta uta wad mo no pukat pergi inen kalaimun kan tarasaraski pay salary ne upukon engineer pat ni padang professional premium pat ni one tareu 81,000 position kan pui ko wad position payu par silu te par yaurag to position pukat vacant ikamelelem sangan one monuwat pat no one chala karayang palop tegak to tang yang apol pen kamalan monuni kamalan no school kan kamalan sang to ne sudah nana be en kakapali po inen ton tao pugi essential nanti yang monuwat o tiyan monin mowa melel ranwat sudah product kap memokit dengan product kan kamana-manta sang maluwat nanti yang legislator mowa pada yang my Mr. Speaker salary senior engineer memia nan mata-mata memia nan committee salary nan sama dari government I salary kayun laut pada no wantala silop silinan tuwakit sama dari nan kawait pa na memia pergi essential nanti yang monin mawakan mesodo product mukit sote uya pen tatak masama kami tikakuya pasen kak song te evaluate o kamelele masala rawat koneng dan tuan lebih pada magdaya lap tatak justify me koneng aramasemen non government tikit-tikit me kita ibil kino kawait masodo moni koneng aramasemen entungalun kisangan wan salary matuwa temat ari poekemet may Mr. Speaker essential me nan kau nabadan salary kan memia we are wasing kosenet me irai kan memia arai tungal license in the talk melel merasian chak accountant anan pokowat engineer re kak padoan professional premium ar kawait memia nan sama kamitin paros professional premium pada yang salary senior engineer and kak santin award tala walinan kitsilub ko walisan pada yang may Mr. Speaker pergi kosopenan office kan memiyayas nan kamaulan executive building memiya kami di bildola sair ananen puinen kamakal tetun totak makan kamakal office word eri kami di bil kamelele mesutu koneng morning compact enapali puinen tun totak makan uya kamakal wawan kak pralo bilyang sawase pradang kan makonengan mi te onon kan makonengan mi ang sama dai kampan rosen mau kampan kamarain o to talk ti kan me ele konengan opel ban sama dai morning kampak kami tu wait me kesampalin to talk makan kamakal habis kan melap apa koneng isa benerai to kan makin pokok aki tatau kesempal bukat and kakapol ban sama child local revenue ele pepeng wet sama kami koros kamelele mai makoneng anon ko duo moni namar ka pana pali sangat project padu tilel son kamakalan ya sama child show yang nan tatau kesempal bukat ensansan sama kamitin koros sudah kadik pukau kesempal wot pukuan kamu keruya pukau ayu kesempal yang sama dari government di kamelele ensansan nan sama dari sesini nayo kesempalan makalakan hari itu pan mi aku pukupura me
sama kamiting koros tuarala o apali ananin contoh dagan kamagalin office what pan local revenue po bisa ananapen magalagal malap. Mayang Mr. Speaker, ang pajatin office what nintuan kawaikan memia katikalan salary kan memia niya kapadapat pana epat nuwan kala tuwalop wanan riyagat tuwalop kisilisak tuwa karayang milyaner kamalala mumunuwat tekak tatanggi yang kamalan gamban rosong mau kamalan gamban kamarain pelikak kakete yang sewasa alaltan pasakan me beranwat wiyaran kapunat niyaralap i ugitagla tikik memiyanan sapul material te sapul nomi kawanabatan budget transmission act me ranwat intuan kawit memiyanan report mamalwat pan kupureta apan kaunsak tatawagan legislature ang kawanabatan sa material ko sa nagkasampalwat niyaralap my Mr. Speaker, sabol mo report and morning compact ang sa material parang tatawa kriya kudre sa kunomet my Mr. Speaker. Kailangan Chairman po kapesen report. Miyete masin Speaker, kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tunggal sa karon sa pay iman tungalan ko patungang Chairman of Finance. Over katungong members and committee and chorus. Pwede tatak mo yung sakla. Ibil kami lelemenan assessment chorus na Chairman kaukawewe, kasalayang Kenkatay, kasalayang national government, o kasalayang Chemko. Maanan and wipokon malak. Uktialanan ito tongki, choton kapay pukat. Napatoto, tokoki ananan kara kakayin mo. O wakatala uyapan kawit tay kapatayong na pasansan ng uyapan professional work ayon kakpatok mamaya pasang pukoki aran pukoki ayon man publication uyaw palang lang ang tatag ito mauya tungalala monikan mo kunong sawa sa kwertan kayo siyang nag-arabo man patuwan niya tamusan ng close debate ng speaker. Masular masinabin report siyang kamitin koros iban po na sa kamagut siyang Vice Speaker mamiya karyaman ba koros mautung kamaguto masani yay uwang masani show kamagut paita dahil ting tiyer masanaben committee report des kamitin koros report number 02 ulit banyari sa klimao koros mautung dahil sa bulman kita report and kamitin koros masani yay uang masani show kamagat paita rok try sa bulman kita report number 02 lebanya resa klimau sang kamitin koros manot niya report masula report pan special committee report ay pan kona sa floor leader ay kailangan Speaker man nuwaw pagkakjaran kak curug yang ban pil calendar bisa payo pagkaryaman Chance na mo kaway din floor leader dahil torak tiyang pan pil calendar pwagi amia karyaman pan kamaguto aktay kat pan pil calendar o pan po na sa chief clerk Legislature Bill number of Kisili sa Punula and the sa Kulmao Legislature Draft Deo. A bill for an act amending Stelo number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Yung niwat kayo. kailangan essential me kamutan ko sa network Dr. Moni karateban po na sa committee Moni chairman card Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wow sa bal bang kupura mo yaw bang kupura kan kores. Tungal wow ang biljutu wada bang kupura ni raikan me patyang dahil leladang sukset. May Mr. Speaker, nuwaw karakarak kamagat malwat siya lengkak
Uya kupuro ki yang watawat kayo, kamotang ko Senator Yob Kisili sa kuno, lamanjari sa Klimaw LT1. Kariyaman. Chancel makamagit miya karyaman pa, koros mautung kamagito, masani yay, uwa masani show, wag yay po ita, miya masani pa, Chairman? Kalangan may Mr. Speaker ay tunggal wa sa bal bangko puro miyo bangko puro kan koros. Yoralap kawit pen kamotang ko Senate wad yay memalwat kamanalar duwan standing committee report o pagkisi sa isu laban niya rin sa Klimaw. Yoralap pagpag-iusang sa matahil paliyan executive Melel Kamban kakailan ko Senate one mo ni may pay down personnel and kakapwali ananin na pala receipt kay Telecamo uniform kayong Fish and Wildlife. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, uong kapesipan, kamutan ko Senate, miya pa masani pa, kami Vice Speaker. Kailangan Speaker, essential ng report o essential na sa komunikat, monibukat, reprogram kayo na uyaw within the department o pwede ananakan na niya. Iman ko alam ko tapo mo, iman pagil ka lang ka, kung tumasan ka o kadlangan watawat ka, isusuwa. Chancel lang mga kaway din Vice Speaker, Channel Rujung Timasa na ba, koros mautung kamagito, masani yay, uwang masani show, kamagit po ita, Rujung Tier, masani na ba kamutan ko sunat, koros mautung Thailand sa bulman kita, kamutan ko sunat, Riyab Kisili sa kuno, laban niya Riyab sa Klimaw, LT1, masani yay, uwang masani show, kamagit po ita, Rukta sa bulman kita, kamutan ko sunat, nuwatawat kayo. Chief, Legislature Bill number Riapki Silisa Criolla and Read of Klimaw Legislature Draft 1. A bill for an act providing for the Bombay Budget Transmission Act for fiscal year 2026 and for other purposes. Kung namatawat kayo. Chancel makamutan ko sa network, pitata sa bulmatay PTA karateban. Tuna sa Chairman and Chorus, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Itong alawa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Ipada sa committee ng koros. Onuwa karakara kamagat kaya kuya ko puro kiyong watawat kayo kamutang ko sa net Rio Kisili sa Riau da Bandiara sa Klimaw LT1. Kariyaman. Chorus mautung kamagito, masani yay, uwo masani show, pwede yay, pwede tayo katiyanan masani pa. Miya masani pa, Chairman? Kalangan may Mr. Speaker. Kamodang ko sa Rio Kisili sa Riau da Bandiara sa Klimaw LT1. Yay me kawit pa miyayer nintuan malwat ya kamanala standing committee report and chorus. Tuwaw da Bandiara sa Klimaw. Kawit sa matay budget in morning compact and the morning Rio Kisili sa kuno. Kamalala me iwe setting kan kupurkan ka katarabuay standing committee report. Mami wasam anak pen yang kabesa i peki Vice Speaker o Israel kan makawai tato kesempal wot ren kaki yang sawas. Ani arala pi sama dai budget transmission act and morning compact and tian morning ria ketri sa konomen kalangan. Kalangan Chairman Carl, uong kapesipan, kamutan ko sa net. Kamu ibaron kami alam peluat paytay tosang kampiyon paros. Autaga o mamianan mo pa naman ustak nakakapal ng sakaritin sa maiyar mamamot. Isa lang kakatap o nangkak pakatar na yan sa umukaman. Isang nagkarabaw ng bron yata mo sa mensaler at tinatunasan pa o suskilang watot kayo. Kariyaman. Masyonte, solar masinabay po na sa kamagit mamiyak, tayo ng rutung ito masinabay, usus kila, koros mautung kamagito, masani yay, uwang masani show, kamagit po ita, tayo rutung ito masinabay. Tayo ba ang katyang nan, usus pen watawat kayo, koros mautung, tayo lang sa buliman kita, kamutan ko sa Rio Kisili sa Riau, Labandiara sa Klimaw, LT1, masani yay, uwang masani show, Chancel magkamagit pa itar, ug tayo sa pulman gitar, kamutan ko sa network, niwatawat kayo. Speaker, Kamu floor leader, kalangan niman dagag jarang kak coro gede
wapali resolution calendar ng basic lamao. Kariaman. Resolution calendar ni tuan floor leader kawe cadang ketiam po ng basic limao. Pwede mia utupan kamu gutok traigat ketiam po ng basic limao. Kamu floor leader. Kalangan speaker kaysa balik jukal siguro nuaw. Speaker kamu kupura wiban pasukan uyata pagpag maban ucus pon sabun macail men kawait. O pagpag was man pasukan withdraw kemudian pagpag sisa walu lebennya risak lemau. Kariaman. Chan salamo kamu gutsang floor leader cadang withdraw LR ng basic sa kwalu lebnya risak limao pwede mia karyaman pen kamu gutai pan pon sa koros mautun kamu gutai masani uang masani show chansal makamu gut paita roktai withdrawal Kamutan resolution word sang committee o report word the resolution word patroyer pan kupurkan. Kamu ya floor leader. Kamu kupura iban pleo peki pan purakan jangan kak place kemudian pek LR na basis kualur sa kelmau nan sa macal kalender o uya kupurke. Kariaman. Chan salamo makamugut mia yer o mia karyaman pe pwede mia karyaman pa men pe kita kumailan place Kamutan resolution isi sa kwalu le penyari sa kelima ban sa ulmatay resolution calendar. Makoros place here ay pan po na sa chief clerk. Legislature resolution number isi sa kwalu lain di sa kelima proposal for resolution. Further amending legislature resolution number may sa kelima lain di sa payu was amended to provide for the legislative acceptance and approval of an additional grant for the state of Pohnpei for adoption. Pwede resolution withdraw pan po na sa floor leader. Speaker nuaw yan basukan uyata kamaguto peki mut kesembal wajan kak uya lamalam ki kemudian pek na basis kualu lebennya risak lemau. Kariaman. Ay salamo kamagut memia koros mautun kamagut masani uang masani show pwede paita mia masani be. Speaker, Kamu vice speaker. kalangan speaker kayo ay tungal katong kalangan ng floor leader o ibulman katong kalangan ng producer man speaker niyan sa ume ipatuan mo ya acting speaker ananan resolution word patuto ni local government ni matulungin to maning katarlabala to kuyan ya me resolution what anan po mono what ang kamakit siyang tana paling OTA tana singka bina peraling ka kaya taula o kapalita takot and bil sansal man siyang ranot staff and talu overseas development assistant bil patro dito siyang ananan resolution what peraling na patatatok apros ka kamakit law legislature ban kamanala resolution what mintuwar ruwasin sabol material kusunod ang nisawasakan what tulong tong wiwot aro pogi resolution what patroller ban kuburon malwot mumotwot punong dalang kadla o apaliata po sabol material pali ne akis kabanta iya banta tao ko ng tolar pogi mo nubuka dautan epok to local government, the municipal government and one parliament. Sang negara bawal man padawan yata motion dahil nga bertemu tumasan po katlaw suski resolution it. Chan salamo kamagut sang vice speaker o pwede mia karyaman pe pan po na sa koros mautun kamaguto masani uang masani show kamagut paita tayo tingtian masani ben LR ng basis sa kwalu lebenyari sa klimang. Tayo bangkat yan anu shoes Koros mautong kamutan resolution isi sa kwalu lebenyari sa klimau kawatan ng lima palimaun.
Chancellor and Speaker, Masabul Matay Lucius. And Matay Lucius. Ebitma, take command. Jaga kuliah usus, Speaker. Wewe pende harus mautung kamumutan resolution Ria Puki atau kamumutan resolution kamumutan resolution Allah nembe isi sekwalu lebih Ria seklimau kawatan in lima palimaun email lam magbunganmu. Koros hutung kamu tahan resolution dan basi sekwalu le penyari. Ay. Kalangan senator ko miade out of resolution calendar masulara bampona sa floor leader. Speaker, mamkupura ngejual sekarang wau sapal mia beliau pek pat-patur pan program ay pilman nisakon mo mocho kata kamagit o utro LR jaga komal mas Speaker LR nambes isisa ko na wala banyal rin sa glamao Riaman. Chancellor makamagot yumi ayat dan utro Allah nambai sisa kuno le benyari isa klimau bagi amia karyaman ban kamagut wo iban pona se karos mautung kamaguto masani ei wo masani show bagi ei poita kamutan resolution what bill pat patoyer pan kupurkan floor leader. Speaker nisakon mo mocho menuyata kamagut chalengak place Kemudian pek sisa kuno lebenal ruisa kelima o uya kupurki. Biar karyaman ban kamaguto Chancellor mau kamagut karos mautung kamaguto masani ei uang masani show Chancellor me ei poita karatai pan pagita Thailand place Allah nambai sisa kuno lebenal ruisa kelima pan sabul matai resolution calendar makaros place ay pan pona sa chief clerk. Legislature resolution ng BC sa Kunulan di sa Kulmao. Proposal for resolution respectfully and humbly but urgently requesting the assistance of the Embassy of Australia, the Embassy of Japan, and the Embassy of the People's Republic of China for financial or in-kind assistance for the acquisition of new school buses for the transportation of our school students to and from their places of study for adoption. Bagi utro Chalengak masani bampona sa floor leader. Kalangan Speaker men patron yata kamagito peki mut kesempal wajan kakuya kupurki legislature resolution isi sa kuno lepenyal ruisa klemao. Karos mautung kamaguto masani ei uang masani show bagi ei poitak tabang katianan masani poipan pona sa chairman in education mauya introduce rin resolution. Kalangan Speaker muna iban Petro Maitual sa kantan wow kakadapat pagkiyan sa Wong King Komu kay Speaker Floor Leader
honorable members Korusian. Essential na linangan proposal and resolution te pagpagwat na detail mamasa ni apwal na iray sering school kan te kantang kamaray na pitwas. Tapi we have na kay bantul tulan lagi ora baki iran sa wasikan nula essential nan pagpagwat. Whereas kan essential nan resolution wat kita inangan pagpagwat. Then essential na Department of Education sudah kapal na taluo tuwalan kinapit pa. Ito iran kasalita na inan katuwan. Kailangan Senator Simina, kamu Vice Speaker. Kalangan speaker ay tungal sa karon wa sapal. Pan kubrami honorable Senator Koros kayo resolution mo program utro ipadawon back on sa plan page introduce ni April Riau kaya ko sa klima. Oy man kung alam ka kalangan ng Cairo to yung 11 Chairman in School Senator Simina Speaker irariyaw masakon nindo na kawawanan ng resolution wood kayo kasampalan sa ring school sarikan dahil kayo isang katail arailanan kaya na ng kasampalo san salmananin pita itong sarikan melap memletak masan ba katibalaw to ang high school sulu elementary kan koresan Bombay bilanane sa wasu ira karyaw dahil kin kau to kran sarau koros dahil kami lelo sokon ton matiyu susu mo kedai ban letelet abarita toki kedai ban tungale rabagi kedai ban tiar Ramelelen resolution what? Niyan so may pan pakatar, kakaya kawasa kata. Uyapan rob kan, uyapan sawasakan. Oy kamel me Israel embassy tono partners ka reservan carrier sang. Ora patuan kapal what? Rebel patuan one limited and moon melel embassy. Ka wewe pachet me patu ta bang kompak tamet to ke men tai rawawag metukut aruta na kasambal pagpagutan pultiyang pan kubraray ransabta jog rawat mon school abang brong sabta nan parent school babang pato isudo ka melele me tegonoma masani itami man pitangri manalakaway ogi nan imun resolution what and so may alalta betul lang 10th special session record na 11th special session o wasakan koros me pananan waktak masapol matay rule me toke waktak layo me require akakapol sang contoh tangka o komunan enforcement ano may raw tangka kuyawi akatay kake tolaw apaliata resolution i ay tungal kalabakin kawit me puli ay tungal lutut ang resolution mo kalangan man speaker Kailangan Vice Speaker, Vice Speaker Mawar ay baan po na si Chairman. Correct? Kailangan ko si Speaker. Baan ba tayo? Vice Speaker o bil karungki. Kamuta resolution what me. Karuban ko prajail. Si Speaker, iban yang unong katap. Masagis may Benen pak chancel jenazah material Journal Ranwood ye urelap luya ukon sab material government education imental ngak miya anshu buin ngak turulangang provision sab material tosono wen kasilang Israel kamu cai pagpagreran uya sab material puko apa kira-kira nasib o syuri caran cece ayam eleta pagpagwat itu kira-kira dari beberapa main ibannya ujung ata apa nanuat
ma kita bicara kita memian suat abin mau sang negara bel men baru kita komokit rojong demasin dosa pulman kita Chancellor mo komogit na miya sang Chairman Perez o pwagi miya kariman pen komogito iban po na sa Thailand rojong timasan ba karos mautung komogito masani yay uang masani syok tayo rojong tiyan masan buk tayo bang katlanan nusus pen main motion Thailand sa pulman kita LR number isi sa kuno lebih nyari sa klimaw makaros utung karos mautung kamutan resolution wat kawatan ni 55 Chancellor में A usus riesek silu o sudah mauang kamutan resolution isi sa kuno lebih nyari sa klimaw Speaker terus level up Kalangan Chancellor pagpagyu Thailand kommal lebih nasu Taiwan kommal lebih nasu kamu Senator Perez kalangan
nanen mie porque mie tuan tatak me pil katik yawasa arai jungal overtime me mie makap pada ya porque kamanaman lang ko sa network dari irawat dan bila saya nang kami tinjayan ko ang kakawait balikan me affected porque max pay muy yang tuan tatak melal kamban rosan mau kamban kakalaga ko sa net muy yang railer porque ananin tatak aran ka kuya tawa-nawa bang wuksang kecayakan makin tatak sanggulang walu lang lemau kalangan may Mr. Speaker. Kamagat yung makaros mautong kamagat masa ni ay uwa masa ni iso kamagat paita miya masa na ba? Masot masa na ba narawo? Nakamoy Chairman Ned. Kalangan Speaker, kasabali tungal sa karanwaw, may pit max pay. Kapanggi Kupuran Legislature kamanalar may en President Repugila. Kariyaw committee में assigning and track o kakela ka kamanaman kusunod na max pay and track pa campaign TBS kita la hirai policeman saya kala la unsakla ke max pay kola wala nanti sampai imimen bantuan sakar kita kalangan Kalangan masular masa na ba ni Rakasambal o Charlie Suski la karos mautong kamagat masa ni ay uwa masa ni iso kamagat paita ro assignment po nituan kawait na assign ang kamitin chayan ko kakailaban ko sa natin max pay chayan ko ang look into it o report kito Ansyo Karwaro. Kamu Chairman Kar. Kalangan may Mr. Speaker itong alwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros itong alira choror kasilu pit ko sa net magteka manatam apali prap sakaw. Essential menan ko sa netwo public safety bangkaw na bata awareness program. Puran ka kape sa kapil Bonbay ko sa network. Ari lelota ranwat essential me tatakot sa accepta. Kapalan prap sakaw tutuad. Ari pagamet may Mr. Speaker ay man nawaw karakarak pagkabang kumura mo yung assignment and biluyawiyang kamitin chayan ko puran kak agar to public safety o kao na patatataw kan ananayan miya puran kak katikala kapalwat Kariyaman. Chan sa lang mga kamagat karos mautong kamagat masa ni ay uwa masa ni iso kamagat paitar miya masa na ba kamagat to? Speaker. Masa na ba ni Rawo? Kalangan Speaker. Masa na ba ni Rawo? Kamu Chairman ng chayan ko. Kalangan Mr. Speaker kapanggiang Chairman Finance siya may umunatat ito ang geranwat. Mr. Speaker i kapanggira ibilperan ki kamatiye pa na pali puwagi bisansal o may pan ko portal koros tuwan flown Sambaral ko sa natkara kilalang Israel implementing agency gan miyapak na kilala Israel moren siyang buwanaw tabil siyang baril. Dari taon kamdin siya yung may kupur. Sa mga assignment silum atay pan sa ulman kita pan silu. Mal kupur po sa pan kapur ito ni miyapan robot eutse. Pan kakapali ira siluat. Yata motion rojang timasan pan Speaker. Chancel me utan issue report reo pan apol to karata chairman kom kupura chancel rule karata kom pananane pekiang rule koros me utung kamagut masani ei huwag masani so kamagut paita ro assignment me chancel sang kachilun assignment bin ban assign chairman in chayan ko o pagpag dragon follow supplementary rule o irekan koros me chancel and kak report to individually te separately. Hey. Ay Mr. Speaker Kamangi rule chairman kom kalangan po kaya ibampliw tungalan kaya sa mga kabayo na tungalan retoro pit ko sa net magteka manala ang
child men Bombay o Israel kan makai kai rora child ada kan tatang ke social media essential makosan network inapuiti armas men dan tatang ke social media wen kak pada wantanan wewe me kot mesodopung o numom pan kamatakala kanjing suwatila kasar suwatila emana ramas tapuini na ramasyo dari kosan network essential me anana pen apelbe loud me ong sama tay public safety wagi sang kosan network ya kamanamanta ketiraktar manane en me paliyo me ban me nan sama tay public safety me banan kita tungaling ke koyak en kak cek kira-kira makan para tanah social media pergi ni ayer me pada long complain on rail on posting me wiyawi nan social media me sudah melel apsera tara masakai recangala pergi soda rai koyak en kak berapa akiyo kata me tamu para tahu sangat ramas me background kata betul tok dari irawat dan bilbado yang kami cintakan ko anan kan chorus me ban ka koya gila paluat orang kakapali ko sanat ka sampaluat kami tian kakawit tong maluat kalangan main Mr. Chanchal mo kamagot mo miya karyaman pang kamagoto Chanchal me apoita koros me utong kamagoto masani uwa masani show miya masani benirawo wala Chanchal me kamagot miya talan rotong to masani pe koros me utong kamagoto masani uwa masani show o assignment wo bilbak tok committee en chain ko dan ka dilimeta o report kito bilancho matang kamu senator Artui Kailangan ko promise Mr. Speaker ay jungal wow kapacapat ko yan sa wangun komi 5 floor honorable members kan karos na baby yan ka child Mr. Speaker minuyata bileo motion minansansal na sabulong mo committee on environment o climate relation pajuan uya report UIO standing committee report number apuki isisa ko na 11 yan re sa klima pwede kasampalan standing committee report what pwede epit makalagal and Bombay o yang aga kasaman kan memiya iminuyata floor motion yung copy and report what and kak tagatariang kapina o palikan makoneangan tagatariang ayimat iye kamagat mato ipagkaryaman Salamat kamagot sa Chairman Environment and Climate Relations Senator Artui pwede kamagot wo karyaman ba miya iban po na siya koros mo utong kamagot masani wo masani show kamagot paita ro report one ban pagkataryang kabina o palikan koros makoneangan pagkataryang miya tayo toror kamu Senator Perez Kalam si Speaker, ucai itu hal turu. Imen paruan bes, Bombay sobai irayung bakajampal ranwat. Tatogan iyum hal uyawitan tipsong yayim bapit blok apa sudagar kuyawi. Sang ni karbe besansel company jar yaum tuol ke kak en badwal long to pik ong ni sap anwat eu company menaingi permit right tuol tipson walong to kan koroswala ap mie permit eu company submadel government ireti sang rail na permit lel chompungwat an chombarereu riman baron kasile dati rawat ton pen kak pimangi an sa model kusunet hong wasakan magtail moy tata buen uya usan sand mining ma mia kapal and permit te uya bantatok sapung sombareu cha moy yang paluo
enka kolokol shuraban tauli lel rangot tauliar sombareu karayang Pompey wat pon lelalagan magtay ko purugian bil mola million kay magtay bil kamanalar shurugak mogit pueg peak ibarawan mamie peak chontol peak chontol samadail estimate and project kan magtay kamanala ashita badalale peak padabot child padawan Imen padawan dara information wat putay korsen gak mangi ap mel email the Chairman Committee in Shop and got look into question to o nagaguya sa makaway on port in public land o taraktaran Shop kamu kituan tatawag watch and got ay met sa itong alrotoror o men baron yata motion tran ran mo le ran wat ay balban lagap location Kamkupura Chairman Moniban Ponese, Ben Ponesema, Israel Kalmakawatan ni Limarail Mon Kamagut po. Kamu Senator Latore. Kailangan ko mga speaker mo na ibang pato ibilbato ang kupurakan kapkaping po dahil bago kupurmal sa insalpo naman kayo. Speaker ay tungal kayo ba nuwawang kakpatong sa pulmom patuir bang puran rail supay tiko. Wawang kong komo, wawang ko pais. Floor, Honorable Senator kang koros ay tungal wawang kakwawang rail kang koros. Speaker man patong Kupuran Senator Perez o tuun masansal nan insong kamal o mananggak sansal ma tatok kosong palyo ma ulo ko mamasan ni o tatokot malwat sa pulman gitar o kamtirya o paliyat yung financial land o kamtirya o pilukator executive taligan koros kumpanilalong kumpani ma sansal sang kawitin chairman kayan ko. O report yung batulong malwat lapaliatar. Angkak sansal niralap manan report kaprawang executive para napaliata tatawag niyan siya matang. Ayimat mang speaker o iban patungan abali ko puran Senator Perez nintuang kawit ang kusunat mesa saya. Ayimat speaker. Kailangan KPS siyang Senator Latore. Kamu Senator Net. Kailangan kami speaker. Tungal privilege motion. Mga kamban. Kupure. Tungal sa karanwawan patpatod. Iman patrawan wiyata kamakit and withdraw. Withdraw kamatan ko sunod number yap kilometer ko no labinial resak lemao. Tagakaryaman. Pagi amia karyaman pen kamagutuo ibana nana ponese. Koros mautung kamaguto masani yei. Uang masani so. Sansal me kamagut paitar tai utroyer kamutan resolution wo pat bang kupurkan. Miat iratoror. Moneban ponese kamagutang mai kupuren ponese ma Israel kame ben pakair. Kamu Chairman. Kailangan na Mr. Speaker itong alwasapal bangko puro mo bangko purakan kores. On Committee in Finance sa matay karong kulak karong karwaro yu buki pit usus toror magtay bangka yang lalo po na data share chain dan option karyang kabna. And data mesuro roll call bango ya ulau te ukitala sa matay rule. Kulak kango kores Committee in Finance so member kores kaya kat kulak Kailangan Chairman kangongong uyang kaitan member and committee in finance chair. Member koros yang padang Chairman kulakeo o karong mapitata special election, morning special election. Mayata ba kayo sang Chairman Chagan? Kamu Chairman in Shop, Senator Latore? Kailangan speaker ay tungalwaw ang kakpatpadoda bang purakang koros speaker member ang kaire sabol ng malgam tin Shop sengak tungalin ki Lok Riyaw, lakop ng Conference 1. Member Corrosion yan pa ito. Ayimat speaker. Pagkairo kangong sang Chairman, Committee in Land, Lok Riyaw, lakop. O pagpag sang Chairman, Member Corrosion, pati ang Chairman, Lok Riyaw, lakop. Miyato pagkairo sang Chairman Chagan, Chairman in R&D? Alang Honorable Speaker, gagachakaya sa bali, chumal sa karan wow. Honorable Speaker, when Pachawan,
Pagar yang committee R&T yo so jili-bilin senator. Committee R&T ban. Iya kupur burung sawas clock riau. Language conference 1. Kalangan. Kaya San Chairman in RNT, Sabul Marael, Sabul Mar, Committee in RNT, Committee in RNT, Clock Riau, Mauricio Wasan Ranwat, Paku yang member of Senator kan Koros Memen Pateng and Kak Pateng. Biar pakai San Chairman kan, Chairman Ned. Kalangan Speaker, korong-korong and Sabul Mamail Committee and Russian Malban, Clock Ewele Branwood, Ninduane Pakarta, where Ray Laro. Kalangan Senator Ned Pakar Clock Ewele Committee in Russian Mau, Kongong Piluyawiyang, Vice Chairman of Member Koros and Pateng. Kamu Chairman in JNCO. Alang kamu Speaker, Iman Pateng Chairman Tegan of Pakair. Pakair wat panagis buksang railgan macam rong Committee in JNCO. Pakair men baron toik malagak cek politin, o malgan me short sabul mal email address, malagak tawas ke sabul mal telepon. Duan, begini duan sabmodal kosenet title Riau dan sabmodal code yang kita gelar. Iban sabul mana tu meeting tan nialan. Pada yang antara pun. Reality agak iban meeting niar. Aban pit LR number meja payu, levelnya meja payu. While pada wanda LR wat, o while kata robo mohon saya bahan yang pada niar. Imat kalangan Speaker. Kalangan Chairman and JNCO, Pakair Masansal, Muen Tete yang Member Koros, o niar JNCO bahan Uya Kupur, o Kongong Piluyawiyang Member Koros, kahit yang Committee in JNCO, o roll call bahan Uyaw. Masalah Pakair San Chairman kan monitored ban kai Raymond katamante mia pagpagi usang school in STA ramen patang try lakap orang kakuya maral tungol kapung kalangan puy season magtry patrawanta elayang rail kak patrola palau area ini men kapese Thailand kakan mangi pene mai katto para ba sirikaw ban patroto lakap kula ko isyak Masalah Pakair Raymond Polisi kamagut, koros mautung Thailand kumaldi sang uya kupuro sa bal penelakap kelak isak masa ni yai, masa ni so kamagut paitar o kalangan Senator koros sebelum Thailand uya kupur ram.